Young boy, some da. Can I Japan make last me can be say, the one yen nano or your support because a nipa young pen could patro. Si can you plan a poor watch here, man? A dog so seen a woman can't correct. Woman can't correct Ghana, I am 20%. For any asher for Mema Obibia Aquaba de Batuma GH, Emuniaba Musum from Mexico, and Amide Inkitamo, Ebe Sumi, a year in Tia Yenyan say Honorable Kennedy Agyapong, our year member of parliament for Asan Central. Asa di ebufuo so pa ababe make comment say one no de dani da wo defending the party nanso se si ade we nya adwen sacha wa resign say e ba se obe defend the party bia na ye ne president ene nkofukuo bi na nkofo bi nso de wo no onfa ne winning po nkom mo nsem mo na che say wa kwa defend omo baby na ebusuafo mo ma ye show anka wiasima ye nobody point the left hand at the hometown baby I will free the ebe den say wo de won sa benkum ebe point wo nanso akowie mu say honorable Kennedy Agyapong dani da onu a wo ka MPP ko mpa nipa bebre ehwam nanso dani da no de bufuo no oba akyese onu nia wo ti atenka wo nya anase bibia ekoso a wo no oni ne kra enhia no na wa beka no yo sa de gu kyese wa ka wo no all found na nim say afie wedi ase ne ankwama wo no abo nsempi na etisi court nsemo nia wo no abegina tell so ka efa judge ho akọ etia no maye kase ne nsem kra yendi na yendi wie na fo franso asa babeka na so hu say ya wo de wo kom bi na nsem yi nchiremu o metwa me ho aba na me de abrem. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrotefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH kra. For Mema Obibia Aquaba ena nsensem ya ekoso wo man mu achese eje obi adwenkyere no matominsa afre ye papa apostle agiman prime person beka ye ho na ye ntwetwe enkomo na momfa mani endi echire apostle Mema Wakwaba ya oba papa bi na hoye ya me aduma apostle me hoye na nso onyankomo do ntimi hoye nyina anya sinkonwa die na chese eyara nyame aye bia mai nyame waye bi e de rade ase na apostle wo hwe nsem we ya ekoso wade nkyere wo ho anything okay no da se di kan nyame hira nso na mo mo so dwi cameraman Yamsen Elijah Elijah 1 yes Elijah 1 nobody oboduma nobody nyame hira Elijah ne ahwefo nso urade emwa urade enhyehyɛ obi a mo no hwɛ ma adwuma no tumi kɔso masɔre ma yere no me nyina onyankopɔn so dwen ka obi a na mesie asɛm na obusa me no hu sɛ party bia ho baako benifo se so wo chiri na hu kwaya ebom baako but who wura kwaya no mu a na hu sɛ dua bia wɔ ne sibire emom wɔ ne sibire sana party bia ate sana busua bia ate ayese ne anentwibin no eni didende ase peche no ensem wom enti honorable Kennedy Agyapong obono no modern wo party ni ne hu so waye ene media na penasem kese ba ko se ono se NPP for the party na nkasa eye de enya oka o de ba no bidwam aguo opposition for NDC for so ye de enya no bidwam no de aguo e obi a onfa sem nsie se wo ya de a chia
obeka na wotumi atene wo san me hu no na sese no wo se party no o se o president dey o tanachi nyeza there some groups bi ni ade e wo party no a o dey o resign free o no mo nye free nyeza on defend you on defend so no mo nye fine on defend wo so on ta wo chi di bibi obeye bia no emfa no ho ebegu egu because you don't support them what you say ati akoye man so twen e no MPP party bibi atisa no eku ho den semsem wom ni ade no we say enu e fa no man so twen uni man so oh we ati ono de oye no ebinum gensi no se de oye no nya ne kwan no ena ebinum so eta na chi ena party no no enima bebre koso ono so ye leading member o ye leading member in NPP enti onim de koso enti no okasa asam no so ti ase sabi impenfo se ada burodua ne bubofuo no sabi nyado na wodi etunumwi aka kire no so enti ohunu de ekọ enti no wesa na wo de mamin kai bibi wo James 3 so verse 13 to 18 wo se mumu hwan na wo ye onyansafo eni nimdiefo manumfa obrapa enkyere so ti ase enkyere ni numa ewo odwo a nyansa wo mu na se mu wo ni tamone eni manso twen mo akoma mu a eni mu hwa mo ho na mu ni atoro enkyere entia enukre sa nyansan emfiri so na emom eye efom eni okra eni ahohomone de na de ni tan wo eni manso twen wo no ehona sakasaka ni eniema boni nyina ewo na nyansa efiri soro no de edi kai eni se ehote ewo asundwie ewo odwo ewo asomre moburohunu eni abapa aye no ma enye achinye enye nyaatwom na ogu aba tenene ogu tenene aba asundwiem ema wona woye asundwie ade so woni de ntem ko tuwe ze part no aye mansutwen wo akoma mu mansutwen wote akira wu to obi akoma mu no ontwema Canada Japan na Canada Japan so ono so ntwema obi aye wantwe ena wo so enti no part no awurade se nyansa emi die sa mansutwen ene otan ene ahoya ohun ene mu ni ade no wo se sa nyansa no emfiri soro eye ahohomone ene okra satan ene hihye ene ogeka ni patribo wo party na apostle say ko ni say dia na Ghana ye need future because unity is power ena nipakuo we mu a honorable ka wono oma komuti abomu se omu ye adwuma bo o man Ghana na ekoba se ne awusi ka na se ti se enantwi ye ni didende ase pecheche se conflict ewo center na kire se Ghana ye kwenfa de ye kwenfa on se enibre number 1 ni tan na okai no aka ho ahoya enti obu ha ahoya ahedmu ewo kan Japan ho enti bibia we bia no nipa meka no ho asem o ti ase because onu so de ato se enukure bia ho bia o me na dadi ena obu on so a de oye no o de nyeska firim wo ye sikani bire no ewo mu nti nukure bi ono go kan de bibi o no mu ye ebia kwamboni bi o nam so na eno no o nam kwamboni so o menye sika firim so ti ase o menye sika firim no o so wo Canada Japan no so wo ni sa kwa nam so na nye ya o di ko ji se no enti o mo mpa wasem o go kan bonya mane o di ase na kwe manson eni nsem eni o party no so enti eza Ghana no ye ni future se de wo kan ye future no wai hwe Ghana se de ati atete apansam ye o man no ko yie maye NDC for ba the same thing o man na chia MPP so ba achia o so bi wie university wo Ghana ha sisia onya dwuma nye ye wo ayi of friends say unemployed association ewo Ghana ye sabi obi a onko school do wo mo ya wo
for university above first and second degrees. Yenye juma nye. What do you say? Na ni nyina to free parties for mu ya. Na nkabo ni mu die be den na minor tumpon. You honorable. Ko kasisi a wonyasem. Na pastor wonsem a wo ken wo si honorable no kre wo de wo gidi se no kre na honorable eka. Yes. Wo be den wo se ni nsem a wo ken na ye no kre. If it's a parliament one nyoma koso ni other nti bibia na honorable so yes or the beto ana so magana fo na hu na bufu ana. Yo me da say on say wo krum na kru na wo mu no akwai ti say mu ache ana kru na wo mu no eni be nkoyi akọ kan so ayenyi ntum ekwan bi o ha munam so na enye na ngo so ekwan munam so de enuanu mun twe onfiri kwa we so ni emfa kwa we so yemfa ni fa kwa me nya benkum no o so yente wase e de akoba ne sa na ye koye man so twen ni tan e sa ese wo de bibia ayo bibia na o kan bibia be hunu bia na o kan ena oni ba bia so wo kuam wo abusuam na se hunu bibia ekoso na se nya na akoka wo ka no kora na wo mu na ye be town yempo asem Messi yempo asem enti we puti questions enti no kora bia na ese honorable etumika e ka ne sa because anka wo krom kra enyoma bone nkoso a wo be prese wo be manyoma koyie behind the scene like wo be yen hihye ye bi nsiesie ye bi na so we dia say ne besi na wa beka ne besi na no de no wa beka sa ne ya no honorable sep oye no ne kwan so anu no ana yes ne kwan so no Amos 5:10 was it what time there or 13 or 10 or 13 kurapum na ochiri onipa o kan nsem a eyepe obi a wo tete oman kura wutim ene me nkoye na odi pese odi gu akwan mu a awurade se ye chiw kokoko na obi a o kan nsem a yepe this justice ene be yaduma no wase wo yempa wasem ye be chiw ye be town twede bonko am na eka na nkopo asem nie. It's true. Who could be a muso in the Quabe Yagma? Oh, boy. Young boy, some da. Can I Japan make an last me can be? They say, the one in Nano, or your support because a nipa young pen could patro. Si can you plan a poor watch a man, a dog so sin a woman can correct. Woman can correct gun, I am 20%. Never got you out. Young 20%. Nipping Nina don't want more Yakush for. Young don't one man can correct. Yam person pa na ko man yin say o man wo go timber box and manganese any oil cry obi ko ni adiade ba yire banche bankani body tomatoes jene adonwo no ni ade nyina obi ade di na wase yam kire hwe ka de de kure mu hunu ya na honorable say ni nyina free tan no kure na yam fa nya duma no o mu nya say betuma yi na free party nko akoma yi na free na so no Timika so resign yo honorable me yen shade o won say eye honorable Kennedy Agyapong ne no krensem aye a woka na nsin tem nsem toto ne pa wo court obenya court case na nsin crampo odi betu just said emra na wo here security system bi aye na nado ahan wom ekoba say bia omo plotting against gender minister Cynthia Morrison okay say that night na say na operation no cost no more first security in Crawford say nobody was availed nisi man wo kan say me wo hia party for ni bi say wo hia help no wo nya obia na won say obenya defamation yes abranti a obo ni din say wa plotting against minister no gender minister no Cynthia Morrison no akosi honorable na ni name unjin di say enu ti na honorable nsema omo just say baby o here support na unim say the property won say mo ba ye odi ya krabe gina platform na ono ne party na in charge na still go through all this kind of hard time na enu ti na honorable aba out this time abeka say wono no nkrofo bi wo wa enya ade a wo be defend your mubiem yo
Oba papa mercy. I mean shrapa. My main car we fanyi wano. Omo. Mesel. Psalm 34 verse 19 to 21. Was it otini ni amani dosu. Otini ni na mani dosu. Na urade gino ni nyina mu. Hwe wo so obafa tene ne kwan so. Wo the justice be ye adwuma. Wo hunu mani bebre. Ebi na say we are not in court. We are not in court. Me boa. Say aman hunu na bi no. Yes sana. Sa na ko so na brabo. Enye easy cry papa na ofemu bi. Verse 20 na onyankopon wo hwe ni nompa nyina mu. Emu ba kumpomu. Na boni bekum obonefo. Na wona wotan otene ni no ebebrem. Yakobon no wo ye de tere the justice ye adwuma di no kura tambia nyamedi ochi. Nyamedi ochi pa. No se boni bekum bonefo. No mo ye drain ho boni bia no. They will die. Rather, would they will die. Na the otan otene ni no. Wo se wo sankofo no ombebre. Ombebrem se de urade aka no. Etimi de me kan se wanyine no. Wanyine ho nya adwuma no. Mo nsuro. Aye bia nyame adom. De obedie de obefra sikai nyame ama obi. Nyame ama obi. Na se do betimi anya iwe yo. Heart problem. Pressure ya no ose. Wo hia mpabo. Ni basa no. Unze nipa mpe no kore. Messi adasama ye mpe no kore. Neka nipa ka Yesu Kristo hu asem papa ode bre nipa. Hwe mpa ye obo mu nipa. Hwe awufu a onya ne yen. Yade bia ko Yesu Kristo anim bia wo gi nipa o sare yade ma nipa nya hoden. O kasa ni nipa kuma to ne yem. Amanvo yade di boniye ni am roba. Your friend Barnabas said not to prison. Ya go yi omi no be jina say hwan ne yem nya no mamo en setting free na hwan so ne yem na say wo mo say set Barnabas o wudi ni kronfo damna mani no a wadi bone agidin ewa Israel asase no na nipa say ono no ye pe no fa no ma ye ne ntra na Yesu Kristo no so me ye de o mo say bona sabiom wa ye den a o mo say de ye say ye den bona sabiom ada se man pe no kore ni ya bonu kore na sanuem enti na wo bi ato be di no kora fa asanu na so a na wo di no kora ma Nyankopon no boa challenges be brave be boa kwam na urade so say ye den ensuro enti you research honorable in the Agyapong femu because of no credit ni aye no kura ntia na apostle na nsem o abeka say eye onu sesi a we taking a stand say nkrofukuo bi wo eye MPP aban ni ma won won come assembly na san krofo on defend your so biem san krofo ya onu wa resign from defending them no ebenya nsoso wo so ana like the authority like the power like or exercise defend your money. This time all stay away at one point. Is it going to affect Sankofuku na? Okay, let's me that. Once Ansan obi ebe withdraw and now resign from a group of people be our no nyina a shibom. No be over resign e bia the air cost one. One nim the air cost nti I will say one o machi bio. O ti ase e ba sana maybe e be affecting crofo no. Jot ase e bia o menya effect e chese e bia ne ma o pese o mu ye no surface no ne ade no o mu ntimi nye bio e bia o na support o financially e bia no support o e bi so a na o de nyansa assembly ni emwa bi eboa mo spiritually ni physical so enti ene de e betuma basa ase de obusa mi enti o de o se wa resign free sa group num na me boa also I resign enti on here usu wo kodia and show mo afẹ na friend so on defend one yes e wo kwan bia enti usu wo kodia yo go here de so mva usu wo kodio de o koti ahwe de e ba ho enti honorable dika honorable dika won na kana sam ayi mercy won na kana sam mi nim hobi ekuno mi nim de e koso wono no wase sankrofo no ono mo na tibio fine ena me ubusa me ho asem ena ono no onim de enti oso nyere one na ti obi kura ja na ye a wo se mi na me dem jem ena me nim se ne esi se hye me fa oba na ba ma bi oba bi so be ja kunu
no akasem say ache o gasem say echere wa de na abeka wo betunu fu akoso abafo de o si ano o si apostle me da wa se pa ye mene enya ye na me pese futuo bi a wo ema government omanmuwa impenifo ene e futuo a wo ma honorable Kennedy Agyapong wo di tuja e de maye yo merci ni da se yamishra ma futuo de kakra bi de makan say unse Kennedy Agyapong honorable kan bi say president there oni ni asem ndi otana chinyesa na jese ndi o mu say bia niam bi yi clean e woni fam enti de me metumi akan say se party no do party ni dia on fa ni nansi fom na ne o so yi bia de boa e ma party ni konanim no onyene no what you see any woman amu en support no ne ade di bibia e koso bia ka metumi de me metumi akan say ko ya ma nka no onye de se so ye na party no enso aba no mo Ghana na Ghana ntumi konanim so any the whole Ghana yanso so mumie president bi obeba aban bi obeba bia yeva mpa bontanechi na aban no ntimi nkonanim je bompaya na Akufo-Addo ani ni mpanimfo nyina ni cabinet bibia o ma wo parliament ni ministers nyina yes yen mompaya moa na omuntimi nya adwuma ni yi na krono katase hye ne proye no ene na ekum nipa no ene ekum Ghana wo monhwe na mpanimfo musumu nyai mo woro nsa na mo fa mo senka na mo kodi sika bone metie yani e Ghana po mo mpanimfo yi obi abia account wo Germany London America mo wi Ghana sika na mo de akwakoto ye bere o apostle ye bere ne kontina wo si mami na me di basis wo enti krono bono a mo bom be sere mo munyai na mo aye ne yeso ye ho ntoye ne Ghana po ye bere me da wase manosi bi Yankopon ejamo na me number ni apostle Adjuma Prempe person ni me din kita wa kwanda ho 0544 262614 0544 262614 and 020 70 20011 020 70 20011 me dagana fo nyina sin Yankopon hira Ghana na sumdwe eno soman wo Yesu Kristo dim amen ayo ebusiafo ye ne apostle Adjuma Prempe na etwetwe enkomo na o hihwe apostle asafo a ewo Tuba Janshi asafo ni din the Bible Church of 7 Day ewo na ubehu no de ne number so atugenti anytime bia wo hia ni bia wo betumi atonsa afre no na ebusuafo eye discussion ye course wa adwenkyere anything adwenkyere bia wo ewo ho no for adwenkyere eto ye comment section wo e fa maye na won subscribe ye so a no wa bon mo de no subscribe se ne be di dwumadie bia to mo awon so won sa ebeke bi no watumi akire wa adwen na dane da wo share na wo like e de mama eye mu ni aba mo so for Résigned e na me di dwumadie e bre mo aha na me di mo besi Too much GH. We did say Japan. A break and Besame TV. Me too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaac Agyapong, we between family the great tampo. Mbring. One man come on here Too Much GH. Too Much GH. Mu ye too much. Na me so me ye am fire.